puji ada sawit antina Disinilah buah pintu yut diri terakhir mungkin tumutkan pepatah sepuh tulis lagi demu musik kunci gedung kebagjaan ayah di seputami pundut mah anggur doang nasangkan tingkir laki rabi Adi Intan alhamdulillah ibu parantos ngalaksanakan sawer hidup pundut ka ibu ramah hidup dina waktosna sungkem yung sang hidup jantan kulawarti anu sakinah amin ya Allah. Namanya Bu Yendi penjusah nah ayeuna penjennya mama cenghan doa di kamari tos murubut atuh mama cenghan ge pada ngiring aduh akah hidup mudah-mudahan hidup sing jadi anu rumah tangga mawadah sakinah warahmah amin ya neng ayeuna mah hidup katosah janten caroge nya si Aa si Aan panggagahna panggantengna jiga satria anu bade kumaula neng terjaga tehnya di awit ayeuna dugi terjaga saha namina caroge neng teh gelap deui da mama tepuk tangan begini nanti Aa katosah itu janten istrinya istri Aa si Adi mohon dah mohon malam itu numpang gelisna numpang cantikna istri Aa teh saha amina tepuk tangan tos siap sawer siap awas acis awas kehola lawakna panondari aja panondari segede kumaha laguna ning no ning iya Aldi anu pangbageuna sadunya ieu senang entar sampurna saya nyapan ieu pamagat mama cenghar bae ngabulutna direkekeun ku hatena Aldi saya direkekeun ku
Acan amin deh. Itu capur awur atas lagi awur awur si mayang nyawer di awur duitna awur di awur duitna sak itu mah hayakane awur di awur duitna awur di awur duitna rengsek atau rengsek non alhamdulillah dilanjutkan karena ayo belum harupa ninjak mohon ninjak dogela neng pola neng mangga katinggal neng jempolna mohon ini sukuna katinggal neng sana cukup cukup singkat kena katinggal ayat nomor 02 mangga dua salah alhamdulillah nah ayeuna aya
ya alumut apa katanya puter tangannya lah ya Asep hanya gini 1 ke atas 2 ke bawah 3 digoyangkan jangan nanti malam juga gitu 1 ke atas 2 ke bawah 3 diputar ya digoyang oke 1 2 1 2 yalah berasa dulu kompak gitu 1 2 3 kurang kompak masih ganas 1 2 3 satu dibuat nanti pasti dilepasin ya 1 2 3 4 wow Neng cepat ambil ke atasnya Neng nah segera biar Neng mahayang